jelas Kak Soleh. Muhammad Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame sani jiro samale kanwa babu boyu sani jiro izamale kantumani ni gaira ya sakajello na makadatu sani jiro izamale kanwa isanu darasu sani jiro izamale kuyana nasi jauh umati kajau sani jira isamale surat rata abdi umati salim kajau Muhammad Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame cici kami antara tidak bersani itu berbeda bersan semacam sani si kabarani kaba jalati nara si hudani nafsa si pasani irra miskina ikin budina ikin kanina irra fudina jani si sama kebiru dan nusara khayali memari sangga di atas si godani si godani itu azali sumisnya tisani dia berkawasila jakatenanya tisani Muhammad Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame tukila isa tudani hanya mambenu muti umani sakin tukin dan diri jatuh tuidani dan taina tukila isa tudani fida satan berkuti tukila isa tudani lalesina ijadatin akabutun godina takutnya dari hari itu tadi tindak kasana Muhammad Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame Umega mahi Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame Umega Hashim Habibi kabane sallallahu alaihi wasallam jame Umega Habibi